Pemirsa Pemidabdab Kodam 9 Udayana Ring Sejeroning nampenin pemarkin konferensi tingkat tinggi KTT World Water Forum WWF kaping dasa warasane mangkin kepercaya sampun jangka pisan. Kacinayang saking suang-suang baga penyokong turmaning subsatuan tugas Kodam 9 Udayana sene sampun ketudunan Ring Sejeroning raksa ketereptian Parum Internasional Inucap. Kaguyup Satuan Tugas Pengamanan Wilayah Satgas Pamwil saking Kodam 9 Udayana, samian bage penyokong miwah sub Satuan Tugas Madrebe Amongan Suang-Suang, sane kabuatang pisan. Sekadi bantuan administrasi Banmin, sane madue tugas pokok ngelaksanayang fungsi perbekalan sehe angkutan majeng samian personil Satgas Pamwil, miwah evakuasi. Kabekangdam 9 Udayana Kolonel CBA Abdul Rosid SHMM Mengwedarang, operasional pendistribusian dukungan makanan transportasi miwah pengisian BBM turmaning piranti ring lapangan merupa tenda miwah kursi untuk prajurit Kodam 9 Udayana ring Satgas Pamwil KTT WWF kaping dase warsane mangkin sampun kemarkiang. Munggah dados kepala unsur pendukung Banmin KB Kangdam 9 Udayana Mausang, yening pai ketandane nadunang satak 55 diri personel sane madue amongan ring kuentenan ajeng-ajengan miwah BBM majeng prajurit Satgas Pamwil saha evakuasi ring sajroning ngrakse katreptian KTT WWF sane taler kejangkepin antuk 57 unit kendaraan rumasuk dase unit sepeda motor trail. Kolonel Abdul Rosid ngawawahin strategi unik kemargiang ring kahanan lalu lintas sane padat. Baik ketandani nyiagayang kendaraan distribusi roda 2 sane kepasang tas box ritat kala lalu lintas macet tur sida manggih genah-genah sane nenten sida kelintangin pelinggihan ageng. Melarapan kuentenan baga penyokong inucap, Kolonel Abdul Rosid ngaptiang pemarkin KTT WWF kaping dase sida memarki antar tur trepti. Santukan keamanan KTT ngunggahang nama baik negara. Silitunggil pahan nyani inggih punike katreptian. Lianan punike keaptiang ring KTT WWF kaping dase puniki sida mawasana becik majeng UMKM pamekas nyani kewentenan catering rumahan mangde perekonomian nyani sida ngelimbak. Pendam 9 Udayana Nguningayang.